عندنا اليوم الستاند النظام يمثلنا مس رشيد بي ام موتو نعطي مسايا في القديش شو تدي شقالنا ذاكي غاس نفكي صواد قيمة ديدنا الزول في الخمس رشيد كيف كاسا ورد مسلايض في منيك في القديشي ذي حول فانيك ذا شو كدي شقالنا ساقين على الصالون دي بروفيسيونيل السلام نون كنت شكرا تاسي مدروحام رغورنا Et puis, nous connaissons un garage BM-Auto, on est spécialisé dans la mécanique automobile. Donc on fait beaucoup plus les voitures de luxe, Mercedes, BM et Volkswagen. On est spécialisé dans l'allemand, mais on fait les marques Nivon aussi, Toyota, Honda et tout ça. Et puis on a un service complet. On fait des transmissions, la climatisation, les changements d'huile, les pneus, les scanners et tous les diagnostics. Et puis on a aussi un service de carrosserie et les cas d'assurance aussi. Donc on travaille avec honnêteté, c'est un garage de confiance, on vous attend en grand nombre. Et puis on est raté comme ça.